Prophet Oduro kura no odidi asantefo atem no wo be kumase a ye be bono ye be hwe ne papa. Yes, yemfa ni agro. Yes. Yemfa ni agro. They say, "Who ye NDC mu? Who ye minister? Who ye MP?" Prophet Oduro kura no odidi asantefo atem no wo be kumase a ye be bono ye be hwe ne papa. Yes, yemfa ni agro. Yes. Yemfa ni agro. They say, "Who ye NDC mu? Who ye minister? Who ye MP? Who ye national security? No do too for atama. Ube kumasia. Yankuwa. Ye be bruama. Ube de mochri. Ube de G." Yes. Because as I'm doing, when you stupidity leadership, I'm with the bokro no. I'm with dinner time at the view man Ghana. Nay, yes, and the first after Kumasa Mudi. Until wow, see what tear Bema or Pio Bema. Now, so the audience, your mamma, who are judges, who everything say Kevin Teller did do too for them. No bank crying. No judges born who ban where Bema was this a judges in a tana chia, one rock massy. Kebashune papa. Kebashune ankasa. Yes, and to follow. Ye judges so. Ye Ghana police so. Ye soldiers so. Yes, and to for ye dear home. And nobody. Obet me akasama sante din. Obi Ghana ha. Obi ani wo chance ante. Ye ne si ye kasa no obi tie. Tie ya transia mankofo edu tumfo animu aye fom. Ase ye mama ni asantemamu. Say mama ya pie. Nti wa obedi agro odu pimso animbe twitwire fom no. Kumase wanimu anyese ya ani obewu. E kan okura na akire mo. Hwe otumfo ni Ghana tax o. Joma mane ne nkwasiafo no mu na edi Ghana tax. Joma mane ne nkwasiafo no omu na ese nsuo. One ne muo na atwa ne ho ahia no omu na ese nsuo. Otumfo oni Ghana tax. Nti se wo betena se ema wanu atropim so no. Ube kumasia ya nkuwa aniye ubenya no foa ye this. Ubenya no foa ye this. Ye president me enye obi ahwe asantememo. Ye nko wi obi. Ye nko wi obi. Ene ye prophet mama obi ndadaw. Hwe udi agro 2025 eye wadwen se unu boys ne betako tumfo a me donyame. Mo bedi mu ma me twa wokromu a. Unu boys no kwasia Joma mane no nkwala nkwasiafo no enye omra mutu aba mom so me stop galamsey kwasia mpanyini afedo mu hyanwura mutu gold na wo so tumfo nyadan wo so tumfo wa 2 minute onya dan wo ma me twa wate wo ma me twa wonu endi so fo nkwasiafo no mu ni twa asiri mu si akufado eye galamsey wo sensuo na Joma ma na wo ye campaign man ne se wo me stop galamsey no one in Kuala no omu to gold ni sense you more than that. Who be bought 214? Uma me check. Mudiamun try, unu boys no. Munyam badu some dementia din. Ebe shamanu. Mubedimu mammy check. Munyam wadju say, Muba attack me, Santimemu, because Chrono. Ye young man co say, Chrono memenim. Tiaman for you 2 for him to from Ghana ha. Asantini pe and a 10 dinner tem. And when I need in attempt, in credit in attempt, trap will be a din attempt, a santini pay, a dientia, cause a santinibian did yanatamo, a santinibian did to buffer that tamo, a santinibian did in Krahinatamo, a santinibian did Buninatamo, a santinibian you are did Quiapimniatem, santinibian you are did sabi. Fra hina tem santinibian ni odidi daga te hina tem na de enti ana mo de mu fi se mo de da bia otumfo no ye ma mo kwana mu ni na tem ande ye be hwe wo kuma ase
Ani Kumasi ebehwe mo papa. Ti mo amote asanteme mu na mo yentafo ne amunafo ne agbefo no a ene nkranfo ne na asofo na amote Kumasi na mo adwin se mo bedi utumfo atem no ye ni mo betena adoanwoma so pa. Kwasia chiri kwasia. Jimi chiri jimi. Sofo a wa jimi pa e wo Ghana ha eye Kofi Oduro. Kofi Oduro akanfo ana ama wade wo ho. Ka wo dem ya akanfo sika wa jeje asori a wo mu no akanfo pa na wo mu kese. Ba wo mu so na wodi wo mu atam. Me say wo me di watam sa me no de be fi so sa because what jimi on kanyansasem. Se wa fa ewurade but me mo hu se jimi ni nko hu kura bio. Na atemdidie kasa wo kire no wa atemdidie eno na ema me kan wasem no wo kasa no wo di ntitimu ni mpapa mu ba sabi ebi a wo yere ontimi nkanyansasem kire wo ba me di nyansa ehye otrim akanfora na mo tete ho na mo jimi no a wo kan jimi a mo wia mo ntimi nkan kire mo empanimfo gu asore de mo nyina na wo asore empanimfo asofofo di oche o mo nyina o mo jimi because kombe catch us papa kasa ya wo kan no entwa yie wa jimi so me se jimi ni yam se atim wo yam atim e wo yam timato bentoa me de bre wo yere reta won fansawo wa jimi ya che Kofi Oduro wa jimi o man no yempe basa o man no yempe tribalism what Jimmy fiti MPP tam so san what Jimmy san wakana enze NDC ba ye nyina no won cheden to me kan NDC ho asem papa afedi tribalism akanfo doso wo wasore dem o ka wo dem nyina ya akanfo sika no agege na ade akoto kwa champagne ni adwuma be na wo betimi ama sika akoto sa aka wotu o ye po o ya azan de o kan nyina no wo wi asa agba po Achimota forest wona ade o mu ko sika na akogigi firi o mu emire bi wa am eyi won sore manapo uso bi pe protection ni ade ade $100 ni ade ade no mbetuetu ye nyina o de koye dey wo sore so ana wo se twa wo mu kasa fin kasa tantan atemdidie me say Malachi chapter 2 verse 7 osofo de ye se okura nimdie efiri so ye nyame nsi ana mu asase we se so di so kasa esa abotoyam ni petimi ti wo ho ase ebuto wo yam wo de arekekere nsemfa ma wo na emum enya atemdidie wajimi nti mema wo yere wankasa wo yere asaw wo yam nye wo yam bu nti na efiri wanu mu ba no because de kom nipa mu no enwu nipa hu fin de pie firi nipa mu no ene gu nipa hu fin nti wo yam bon kwasia mpani we gina ho prichi na akogina ne to a etanko a mframa nko a wajimi ubo hudiam de beyo me no mienu na anytime bia be ka dimi wo wasoro de member be gina me ba be diwatam Kofi Oduro ugugu ni nase wo ka jimi wo de ntokwa opesu okreti ntokwa de ba wo ma we mu nam so so wo be ye program se program no be raise fund aya kofa ukromufo so mu megina wontie uwie na raise fund Kofi Oduro nyam be tuaka na kan ni bi asante ni bi discover ma woji